Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek Xabar kanalının ko'ruvchilari, hurmatli mekandashlar, omansizlarmi? Bardingizlarga qutlug' kun. Bugun 27 noyabr 2022 yil, hafta kunga yakshanba. Biz porterlardan bolalarni sizlarga tartib ko'rsatamiz. Bizning kanalga qatalib, videolarni oyog'igacha ko'ringizlar. Shu yerda turgan barliq porterlarni sizlarga tartib ko'rsatamiz. Birinchilar bu yoqda birini o'tirib, shuni tanlab ayla, qatoridan tortib ko'rsataveramiz. Tak Mazda deydi. Dizel ekan, ob'yom 2. Tak Cruzo podyon 2 tonnaga cheyin. Telefon nomeri 420 ming so'm deydi. Bosim. Tak 5 stupka ekan. Shunday. Shunday ekan. Şütüp dostlar, qatoridan tortaveramiz. Shu yoqda porterlar turadi. Bu yoqda da bir porter 2. 2019 25 $14.500. Telefon açalasizlar, korobkasi avtomat ekan. Faralari o'zbekcha holda. Bu yerda 2 samasval porter. Shularda tartib ko'rsatib qo'ying. 2010 765 ming so'm deydi. Shu lekin nomeri bor. Shu achalasizlar. Samasval porter. Daha bir porter 2 2004 26 850 ming so'm deydi. Telefon nomeri. Porter 2006 26 mexanika. Sırasına satıladi ekan 760 ming so'm deydi. Nomeri. Sal söyleshib berasizlar. Porter 1 havalı yaxshi. Yılı 2006 26 ob'yom, korobkasi mexanika. Telefon nomeri, bosi $9.300 deydi. 785 ming so'm. Şu porterlerge qo'shib, shundan da tartib qo'ying. 2007 4 ob'yom mexanika $11 ming. Telefon nomeri ko'ringizlar. Tak porter 1 Koktus'ta 2002 26 $10 ming. 0704 13 13 93. İşte salonu. Daha bir 2 samasval porter. Tak 2002 26 750 ming so'm. Telefon nomeri
Lavoy'unda biraz trashinasi var. Top, bu porter 2004-26. Bu da 750 ming so'm. Telefon nomeriga chalasizlar. Porter avvali. Porter intercooler. Tak, bahası yazılıp tur 2017-25 deydi. Bahasını sorayız. Vayga bahası qancha? Qancha? Million 200. Bahası million 200 deydi. Sizlar ko'ringizlar. Davom bir Porter 2. 2005 mexanika 800 ming so'm. Telefon nomeri chalasizlar. Tak, Porter 1. Tak, 2007-25 deydi. Telefon nomeri yozib basını so'raymiz. Assalomu alaykum. Bas qancha? 500. 500 ming so'm emas. Tak. Doktor abi. Porter 2 turadi. Tak, $12 ming deydi. 2017 ekan yil. Cuma tartib qo'yganman labo. Yo'q, yo'q, juma tartibmi? Bu tartib. Yo'q. Ha. Shunday. Tak, Guljarda dag'i bir Porter 2 133. Avvalo yaxshi ekan. Salonu. Tak, 2015 mexanika ob'yemi 206 ming kilometr yurgan, $12 ming. So'zlaynasi yaxshi ayol. Bunasi yaxshi, bola turgan qanchaga berasiz? Ko'rishamiz. Tushib berasan? Bo'ldi. Tak, daha bir Porter 2. Bishkekqa var, YouTube'dan. Bishkekqa var. O. Tak, $12.800, 2017. Probkasi mexanika ekan, 0708 83 83 16 degan nomerlari. Porter 1. Tak, 2002-26 mexanika 720 ming so'm. Telefon nomeri. Tak, daha bir Porter 1. Tak, 2000 yılı 26 mexanika 750 ming so'm deydi. Telefon nomeri. Koreya, avvalo yaxshi deb yozibdi. Üngelikleri, ichki salonu. Porter 133.
Так, 2016 deydi, 25, 13 bin dolar deydi. Şuradaki numara var ekan, şoша аласыздар. Havalı жақсы. Тартып қояйын бі? Болды. Так, тартып қойсақ 2010 дейді. Жаңа тарттым ма бұны? Байка, тарттым ма жаңа? Тартып кеттім. Тартып кеттім да. Бербей қалдым. Бола тұрған қаншаға бересіз? Қошаны айтың. 730-ға. 730-ға? Болды. 730 мың сом дейді бола тұрған. Так, daha bir Porter 2018 ekan жылы 25 mexanika 14.800 dolar. Şunday. Ağalını qarаңыздар. Ağal öte sonun sırtqa valdı. Bir da çiğigi жоқ. Döngölöklerin avalı жақшы. Şike salonu. Bord. Artqı döngölökleri. Так, мынжанда ушул эле Porter'den кем калыш болгондо бир ак түстө Porter 2 турат 133. Мында караңыздар. Авалы жакшы. Өтө сонун. Өңөлөктөрү сырткы авалы. Фаралары бүт таза. Так, 2017 2.6 коробкасы автомат 14.800 dolar. 558 27 71 şunday. Avalda Porter 2. Так, бұл жақта да bir 2 Porter 2 қалды. Шул екеуін тартып көрсетуіне жиынтықтайын. Так, бұл жақта азы жоқ екен. Байке бас қанша? Болды, рахмат. Так, 2017 механика дейді. Болды, рахмат. 1.300.000 сом ekan bası. Bu жақта da bir intercooler. Так, 2008 930.000 сом. Mexanika ушул эки номериге чаласыздар. Авалы жакшы. Урматтуу туугандар, кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биз тартууну уланта беребиз.